abino ahida ila non fota. Mais on a ton logique, on a juste voilà. On a fidèle. Envers moi respectable. Hein. On a ma vision dit. Oui, je sais si tu me respectes, on a ta infidèle parce que si gars là il ne hiduma, on trompe pas dama. Il me respecte moi, on trompe pas dama. Bon, si ça te fait plaisir, tant que ça n'affecte pas en fait l'intégrité des autres. Oui, quand tu as non, wadata heure jigono ton da way wadde live ji ma din han heure jigo hewta. Si heure jigono ton hewti, tu peux voilà, tu peux comprendre que tu as une intimité maintenant et que tu as une femme à la maison. Mi wadana ko suudu la famille. Live quoi 0 heure la famille. 0 heure yoni. Oye tu téléphone ko madano la famille live quoi 0 heure. 0 heure yoni live ko dano ray ni mi fenana ni de ko darudinno. Voilà. Andi awawata inude goɗɗo waɗata ko welata mo comme mais a holle mo seeɗa piji ɗin no yarata non ko de quand même la famille yara me ɗiɗe ngunan min noon naafi dewgal de mi wolno fimu mais oyni ko dewgal kanko joni noon on tino nunno ɗum ɗon dey sagon si Allah jaɓi par ce que ɗon hande kadi on tiri ala ɗaɓɓude fuy goɗɗum go no mari golle no gayni janngugol no ala heɓude ɓuri fof men no heɓude bermum on donc que teddino wontir ɗaɓɓata ka suudu ko wonday mum mi hewti yewten géré ɗum noon awa joni si mi ari a haalanelan on tuma si mi haalana lammari kadi mawɓe noon goyɗo lammari mawɓe boy France ɗo lammari yayi an papa fo no ɗo voilà kaka maɓɓe mi wonno kam janngata fo donc one yewta e humen dewgal ngal ɗo e 2027 problème ala la famille teddumamala woni responsable onon koye jiyon koye windude fof ko snap ye bloc kolla fuɗɗe jemma ɗo bloc kolla la famille ye bloc kolla jemma ɗo fof moɗon ara mi woni o responsable de la famille innugol ɗo wowne ɗo téléphone a e 0 heure 4 heure ɗum acce woni live ko 0 heure ara o coupama ye Fatima Amérique kari pombo claque Fatima ay Fatima oɗo oɗo min jommidir kadi ne problème ala Fatima oɗo noon si min jommidirali warana elan France ɗo oɗo no woni min ma ko Amérique ko woni mo woni prête min ma arugol ɗo hay biro makko no andiran min ma mi pagay ɗo tun oɗo o tawaylan ɗo o tawaylan ɗole gara mi yalti aray cuulo yalti golle ɓe fenanali on de awa gasi joni mi yiɗitoto ɗon dara ko waɗa ɗon ɗon min fenanayima de min hewti ko famille e cuulo anga mélange peeje ɗin no joni ko ɗo no Fatima oɗo no dari yeeso maɗa Allah fi Fatima kadi Fatima ari addi kadi ɗum ɗon na fuy men jombidirali taw ñande ɗo jombidiri ɓe ɗum ɗo yewtude fi dewgal mondire kadi mo mari goɗɗo go kadi on da Amérique hakkunde ma Allah ɗum wonno woniri koto jombali men taw min fo amen donc y a pas raison d'être jalouse joni noon cuuɗo compte mon wonde yaade ko famille Ade balle do har ya fari le 13 ara lan fadi ok man tintanan min dano to minna ma le 13 ye mi nabana mo vocal minna mo lam fari ya are lan happy fari wonda ta yo mewti fari tum nabante vocal minna ma buku mewti fari kipure woni ko comme ok zere no Inch'Allah. Alors, merci beaucoup, un bimbiciel le jet. Merci beaucoup. Nda chulo nora nitam. Me bruino ko wonda do. No veli no? Asodu ka. Negoi. Tulo ko boyro mo chulo. Ko mamuni.
Onu no ni ɗum ɗo. Hey, habbalanto Adama en ƴettu ko. Pitori boyembe dokkora. Min kam min pita de. Hekkanda sikkude ɗo ara ko accu kam. Boyri. Ko mo no jonnuma on boyri ɗo. Are ñaami. Kono wala ko ñaamu sina ɗum ɗo ne. Tulo. Ngego ɗum ɗo wala ko ñaamu sina ɗum ɗo. Al ñaami boyri. Boyri keruni. Bore jangom. Comme Guinée, on est fiers. On boni Guinée. On a dit, no wodi ko. Ara no awo tali ni go kan. Inna ka Sénégal affaire Guinée mo supprima dum non ko wundi ko maji. Supprime dum non supprime ta ko wundi ko. Innu ka Sénégalais. Pour Guinée mo tulo tawenga. Tulo tawenga. Kamina nda Guinée. Ko Sénégal mi woni de habbalam. Sénégal. Habbalam mes kanama. Pourquoi inda en ci pour Guinée mo en ko gami je ko Guinée je. Yo di dalu. Explique moi. Tula nga to sai be juwe Sénégal ben ka. Ara. Ara yi.